abalandeli ba-Identical Force sikwazile ukukhamba besabuya nomkhulu into zakhe ziyalunga already vele sebazilungisile, and then abanye abasemakhaya namanye ahlukile sicela ukuthi must make sure uma nizakithi amaphepha wenu kube right and good standing, ungatholi ukuthi amaphepha wenu akakhambelani nezinto enizifunayo. Sifuna nize nezinto ezi-right eziphethe yonke ubufakazi bokho obukhona sikwazi ukuhathelula abantu size sikwazi ukuyiwina. Ungatholi ukuthi thina sesiyahluleka manje samuyila sathi silanda straight njengoba ubaba nangona esikhambe naye. Baba wena uzizwa njani ukuhamba kwakho namhlanje nokubuya kwakho emaphepheni labe silwa ngawo wemberegweni nakho waze wakhona ukukhona? Ya mina ngokuthi kuyathokoza kimi into enibenzele yona namhlanje idarama ngathi indlela iyabonakala ukuthi siyakuphi. Ya akufani naphambili ngoba bekuthulile kuthi ya namhlanje idarama ngiyangipromise namhlanje ukuthi ngokuthi bona bathe basohlala phasi bokulungisa into zabo. Ya hayi siyathokoza nanjalo irehe nakulungisa into zabo. Nokhunye yini mhlawumbe ungakhipha ukuthi ukufisela umlandeli wa-Identical Force osecade ungaboni lokho kwenzela khona? Ngifisela ukuthi nayo into zakhe zikhambe kuhle njengami nje ngoba nawo namhlanje nami ampuni ngijamele orathi into zami zakhamba kuhle. Okay, ngala ngini beningikhulumela yonke into lapha kube bengedwa ngangirarilile. And then ke akatsho-ke umkhulu ukuthi kube budisi kangangani kahle kahle ubudisi khe wahlangabezana nabo toti namhlanje bukwenzekalani kahle kahle kuze vele ungatholi yonke into okufanele ukuthi ithole? Bekwenzekaleni lapha mkhulu? Into ebeyenzakala lapha anhlanga amakhwala kade angitsotsa angana straight ni ngona ukuhamba kwethu zange ukuthiwa umbereko uphilile kwathiwa i-COVID. Nasibuya sithola ukuthi sebathengise yonke into kwalori kwamthini kwayini sebazidlalela urathi siza nencwadi zabo-UIF abafuni ukuzimukela bathina bona kade bangadosa ama-UIF till today. Okay, mhlambe ungathanda ukucucuzela abanye abantu abanganathemba nge-Identical Force abahlele ekhaya bazibuza ukuthi kahle kahle i-Identical Force maloyara namkhana abantu abakhulumela abantu abahleliko nje ekhaya bangakhona ukuzikhulumela? Mhlawumbe ungathanda ukucucuzela abanye abantu abasemakhaya abangaziko nge-Identical Force uthini kibo? Mani ngithi kibo mani nabanitholile banithembe ukuthi nizobenzela into eneqiniso, uyabona. Okay, no siyathokoza. And then Taribeni, amagama akho okugcina mhlambe okusaphelisisa ikulumo? Amagama amugcina ukuthi any challenge obanayo beside black people or white person nakabanye noma ngaba makula noma ngaba ama-Nigeria siyakhona ukuyisolva le nkinga. Siyaya thina si-Identical Force atheke sikwazi ukuyiceda inkinga lapho. Bamba ividiyo naso. Siyathokoza.